Motshotshisi o ne re molatofadiwa o ganne go tsenela parade kwa ntle ga mmoeledi wa gagwe. Kemedi ya molatofadiwa e ganeditse seno e tlhalosa gore parade ga ya nna teng. Seno le gore motlhankela yo a neng a tshwanetse go e tsamaisa a ne a le kwa kerekeng ka nako ya teng. Seno se galefisitse magistrata a latofasa botshotshisi ka go se dire tiro ya bone. But you haven't done your work yourself. You are asking me now to order that. It means you haven't done your groundwork yourself. Kgetsine a sekegiwa nakwana go letla botshotshisi go ka dira kopo ya go fudusa molatofadiwa kwa Johannesburg Central Prison go ya kwa station sa sepodisi kwa go tlileng go dirwa gone parade. Pinim Jonondwane wa NPA o gateletse ntlha ya gore botshotshisi mo kgetseng eno bone bo sa ipaakanyetsa go tswelela ka kgetsi gompieno. We should have prepared better for today's court proceedings. We knew the kind of applications that we wanted to bring, but these are the errors that we will be able to correct amongst ourselves as the NPA and the South African Police Service. Tiego eno e bakile gore bagwebi ka mmele ba tlhagise ngongorego ka gore kgotlatshekelo ga e ba tseitsia. We are quite disappointed to say that, we feel like the police are not doing, especially those that are handling the case, are not doing enough. Kgetsi buseditswe morago go fitlha ka labobedi wa beke e tlang fa go tlabe go dirwa kopo ya beili. Offense Stimo, SABC News, Johannesburg.